Ngai ku blei step ye pi hagari sngi haga kerteng ke batiang tam ke jong tra Jesus Christ. Te dongen ye leken ban pusan na ke tin ke jong blei. Ngai skam ba ke nong ke jingker ku na ke benta jongi. Om tangan ke sngi wara ke sngi ki banwan. Par ke jinge pusan na ke tin ke jong blei ke sngi ke long ke gospel ke jong Lucas ke long ke bakat nyo ke khat ke bakat we hadu ke khat ke bakat kendai. Ndrepi laban pulehi kini baro git khat shukwa bani thuai pi ke kabala thwa hakini git khat ka bible gi thu shapang ki shiphongot ki bre ki bran ki jingpang nyang thole kini ki bre ki bran ki jingpang nyang thole ada ka wei gesor abikila iu jisu kila kerpat kila ongko kenrat jisu tu slow senai na ka bentajoni ka bible ka ngu jisu Christ ru shimla lendat yaki shimla le lendat shimla eno yaki penban ula pai ktian shaki daga baong kilet ban pen i shauling do bakini ki shipongot kilanget ya ktian ke jong jisu Christ kilanget ya kata ke bau jisu Christ long kila pen ko ngo berkilelet shauling do kat kong ke kentian ke Yesus Kristus ayaki. Tian rekat bakidang iya lenti ban let shauling do. Ke Bible ko ong lapen kia iki, lapen kho iki, nagi tiki jingpang baro. Bakini kalong ke kamba ke bakrau. Hadin jong kata ke kamba. Wei na breng kita ke shipongot. Ulawan pai shau Yesus Kristus. Ula dam krup hamadan. Hakikat ke jong Jesus Christ. Dak ba ai ke burom mat ke jingro na ke bentaki kamba ke Jesus Christ ulale hakaji im ke jong. Ta anda unie uwei ulawan ya ke ban ai burom ya Jesus. Jesus Christ ula kali ni ke jingkali. Hatu am shim la pen kho ye ki shipo. Hangno kita ki kendai. Kini kalau ke jingkali kabo Yesus Kristus kali hangno kita ki kanda hatu am shub lapan ko je baro ashpongot bar ka bible ka ong ba Yesus Kristus ula krani ni kentin show ni way u belawan man ai buram U Blei to yang jot klet noru ka jinge jome kalapan kia yame ngiu i hang ne ba Yesus Kristus ula kamilanti baro ki shpongot kin wan ai buram U Blei. Te henrei omshim ladan baro tang uwei bawan. Kin ma baga jingpang nyang tholi, kadi ke jingpang ke basyur kai. Ke bakta om tang ke met rewat ye ke jingmut jung berkat. Hai kita ki por ki bri ke badan ke jingpang. Compare ki don ye ke yen, ki don ke spa, ki don ke long yen, ki don ke kam ke jam. Ihaban ia no kita baro. Labu iki sekawai pat ke jaka ke bekerpang. Nak benta ban pinya khlad je ledi nak imlang ke salang. Namar kadi ke jimpang ya bet. Bat ki bri ki badani di jimpang ki long ki bekordet om tang hakamet dia ke jimuju berkat. Dan rehadien bau Yesus Kristus lapan kia. Lese ki di kendai ngot. Kila klet yo Yesus. Kila kan mau shala ke jong ke yen kila kan mau ki ba ye ki ba time ki ba yeng basang ke kam ke jam ki parlok ki projor lese kila mare kloi kloi shala yen ban pen i ba kim don shu kita ke jimpang ba kila la ye ban shong ban sa biang ha ke yen ke ba kila mi na ke dau jo ke jimpang den re ke ni kala pen so si you try pite balai namar kila klet no yau nong pen kia kila klet no yau nong kerku kila ken mau tang ya ke jing kerku tega jaga jing embryo ro i ba khambon ke brio kide kita ki ba klet yau nong kerku arifin pek ki ba bon ki brio ki wan show play kan dei na ga daw ki kan do ke jing ya don ni ke jing pang don ni ke le ke jinge shem ke ba kisu tho ba kenom la sho dala de ba dala ke jong ka bor ki wan show play
haga jing duai U Blei jikan tat janui nuru U Blei ya kiwan daga jingat U Blei pun kia U Blei le ke kamba le ke jing kili kelong hatungi long ne am kum new way one pai show Blei hadien jo ke kamba banang ye ke ban songo banang ye ke ban ai burom ban ken mauru badai mu ubale ke kamba baru kerku andai ki bon ki brio hagari ka pertai apa ki ndo jinge ki ke mau U Blei apa mdan sho ke jinge ki la klet hiru U Blei to ai bagani ke jinge kai kan pen kan mau ni U Blei ku mi lenti ni bangi ni thu yu ku nong pen kia nong pelat nong kerku nong pendap ye ke jinge ke jongi what happening la yo ma de ke kamba dongin nang ye ke ban pai kmat shu ban ai ke jinge ro ke jingmani ke buram ke budi hok ban yo ke U Blei ni ke skiun kerku ye pi ai wanam klet ru U Blei ye pi kom ma pilong amen.